ame aɖeke meɖo zidzi o, ame aɖeke mate aɖe o le zidzi o. Woe nye aƒetɔwo dzi aƒetɔ. Anyigba dzi fiawo wodzea fiaɖuɖu eye woƒe fiaɖuɖu wu na enu. Woe ya nenye fia to mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Woe wɔ dziƒo, woe wɔ anyigba, atsiaƒu kple nu siwo katã le wo katã me. Eyɔ nuwɔwɔa gbo eme, gake ŋusẽ le asiwò to wò lɔlɔ̃ me bena nàkpɔ mɔ le ame si ɖe mɔ na wò la me anɔ eme. Fofo akpe na. Le ŋdi ya míeƒoƒu ɖe ŋkuwo me be míagblɔ na wò be akpe. Xɔ ame si kplɔ mí tso ƒe akpe 2,99 me ge ɖe eƒe akpe 2,021 me. Amewo mekpɔ le exlẽm o. Vɔa ne gblɔ na mí be míawo ya míege ɖe eme xoxo. Eya ta dzi le mía dzɔm, kakaɖedzi le mía si. Xexea gblɔ be ƒe akpe 2,020 enye ƒe siwo mekpɔkpɔ o, enye ƒe baɖa. Gake míawo míegblɔ be le mewò la eme nyo na mí. Le mewò la eme nyo na mí. Le mewò eme nyo na mí. Eye míenye 2,021 agadzi aniwu. Aɖufia le mía me eye wò tameɖoɖowo woato ŋutilã. Yehowa, wò ya ɖe mehiã be ne nàƒo nu sugbɔ o la. Elabena eka nya ne va susu me na wò ɖe eto ŋutilã xoxo. Na wò nyawo, na wò ɖoɖowo, na to ŋutilã le ame aɖe ƒe agbe me. Na bena lãmesẽ naɖo ame aɖe si. Na bena agbo na ʋu na ame aɖe. Na bena nukpɔdeŋɔ na su ame aɖe si. Na bena kɔkɔenyenye na dzeŋo le ame aɖe ƒe agbe me. Meyra wò nye Mawu. Xɔ dodo ɖe dzi, xɔ kafukafu le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbɔ kɔkɔe de zɔ le mía me. Ƒo na mía dome ame sia ame le gbe si me míase egɔme la le. Eye na bena míatsɔ ɖe sia ɖe ado de dɔwɔwɔ me. Bena míazu viŋutsu kple vinyɔnu siwo me ɖe kpɔm dzodzoe la le. Bubu na wò ɖa le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Egbe mie le kɔsiɖa mamlɛa le ƒe akpe 2,020 me eye le nyitsɔ fi ɖe agbea eƒe bliboa katã ɖu azã ɖe. Dukɔ yiwo me kristotɔwo mede ha ɖo hã woɖu azã ya abe Senegal ye ame 95 le alɔfa dzi wonye malɛwo hã. Fi ɖe magbe meyi dɔ me elabena wodo dzesi be enye azã. Enye Yesu dzidzi ƒe azã. Vɔ nyateƒe wònye be ne míetsɔ Biblia eye míeklu eme tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ kaka yi ɖe nyaɖeɖefia ƒe agbalẽa me, mímakpɔ afi aɖeke yi wogblɔ na mí be gbe yi aleke gbe ye wodzi Yesu enye yi o. Ta le Europa amewo tɔ va tso nya me be yewoa di ŋkeke aɖe yi dzi yewoanɔ Yesu ƒe dzidzizã ɖum. Eye gbe ɖe azã ɖe dzi ye woŋutɔ ɖua woƒe tro aɖe ƒe azã tsã ye wova kɔe da ɖo ye nye leti 20 ƒe ŋkeke 25 ye dzi wova kɔe da ɖo. Míme be míaku nyameku ɖe ya ŋuti o. Vɔ nu yi ŋuti be míasrɔ̃ nu tso egbea eye nye aleke Yesu ƒe dzidzia le vevie na vi ɖeka le eme na wɔ ya. Biblia na míenya le Psalmwo ƒe agbalẽ 7:7 me. Egblɔ nya ɖe nye nya sesẽ aɖe ŋutɔ. Ebe mele tameɖoɖo la gblɔ ge afia. Yehowa gblɔ nam be. Yehowa ɖoe eye wogblɔ nam be vinye nenye egbea medzi o. Vinye ŋutsue nenye, vinye nyɔnue nenye, egbea medzi o. Biam eye matɔ dukɔwo ana o.
matɔ dukɔ awɔ wò domenyinu eye matɔ anyigba kple mlɔenuwo awɔ tɔwoe. Hallelujah. Ame yiwo nye Biblia me nusrɔ̃lawoa, wonye be Salmo evelia, Salmo 22 kple bubuwoa, woƒo nu tso Kristo ŋuti. Fifia ɖe Kristo ye fofo la le gbɔgblɔ na be egbea me dzi o. Biam, o vi mavɔ, biam, eye matɔ dukɔwo awɔ wò domenyinu. Leke ye nu yawo azu vi ɖe na míawo, leke míanye gomekpɔlawo le nya ya me. Amea ɖewo gblɔna be yewo nye kristotɔwo. Eye wowo la, ne woaƒo nu tso Yesu ŋutia, wogblɔna be Yesuvi, Yesuvi, Yesuvi dzi. Eye wowo be Yesua la, yawo katã ye nɔna lãwo ƒe nuɖuɖaka me. Ele sue. Ne edzi vi, eye wole suea, evia mate ŋu aɖo nu na awɔ. Ewoe aɖo nu na wòawɔ. Ewoe akɔe fi wòayi. Ewoe ane nuɖuɖu. Biblia na míenya le Yesaya ƒe agbalẽ me be wodzi vi na mí, wona ŋutsuvi, wodzi ɖevi, ke wona viŋutsu mí. Yesu ƒe dzidzia, Biblia ɖe gbeƒãe, eƒe 700 kple dzivɔ do ŋgɔ na eƒe dzidzi. Eye wogblɔ be ɖetugbui afɔ fu eye wòadzi ŋutsu. Eɖe gbeƒã do ŋgɔ eƒe 500 do ŋgɔ afi yi woadzi le. Egblɔ be woadzi le Bethlehem. Yesua eva dzɔ nyateƒe. Gake Yesu ƒe dzidzi le Bethlehem ɖevi ɖekae wòanye na wo ya. Nye kpakplo mi menye Abraham ƒe dzidzimevi le ŋutilã nu o. Ta nenye be wodzi Yesu le Bethlehem ɖeɖe ko ya, ma ɖevi aɖeke na nye kpakpli o. Aleke Yesu ƒe dzidzi ate aɖevi na wo ɖo? Aɖevi na wo. Nenye be wo ŋutɔ ne te asi ɖe eƒe vi ɖeɖe na me dzi. Aleke ne le wɔ ge? Nɔvi lɔlɔ̃tɔ. Yesu xɔ ŋutilã le Maria. Maria dzi vi ŋutsu abe vi ɖe sia ɖe ko. Biblia be eva ye ŋutɔ tɔwo gbɔ, ye ŋutɔ tɔwo mexɔe o. Ke ame ale si no xɔe la, ene ŋusẽ be wòatrɔ zu Mawu. Leke naxɔe eye wòana wò ŋusẽ be nàzu Mawu yi o? Le gɔmedzedzea me, nya la li kple Mawu, eye nya la nye Mawu. Nenye be exɔe abe wò Mawu, nenye be exɔe abe wò Aƒetɔ, nenye be exɔe abe wò Wɔla, eya ko hafi wòaɖevi na wo. Ne xɔe ko abe ame ko le amewo dome, ne xɔe abe subɔsubɔ kɔnu ɖo anyi la, ne da alakpa ɖe esi elabena Yesu meɖo subɔsubɔ kɔnu aɖeke anyi o, ta manye vi ɖe aɖeke na o. Muhammad eɖo subɔsubɔ kɔnu anyi. Krishna eɖo subɔsubɔ kɔnu anyi. Ɖohi le nye be dzume, ame aɖe hã ɖo subɔsubɔ kɔnu aɖe anyi. Ne dze yawo yomea,
fi na va yi ɖoa ame aɖe gblɔ be aɖo afi anya wa Yesu ya la enye Mawu tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me ta ne axɔe la xɔe abe aƒetɔ megaxɔe abe Yesu vi o ne gblɔ be ame anyi ebe aƒetɔ la ekema ekɔ ɖokuiwo kɔ wɔ kplu alo kosi nɛ be wòakpɔ ŋusẽ ɖe dziwo blibo ame si dzi Yesu kpɔ ŋusẽ ɖo la ame ma ko Yesu ɖe avi na ame ma Yesu ƒe dzi aɖe vi na hallelujah. Yesu ƒe dzidzi le woagbe me viɖe anɔ me nenye be le ŋkeke aɖe dzi wo ŋutɔ ne ʋuwo dzi nɛ be wòayɔ ye me wòanye aƒetɔ wòanye fia na ye eya ko eye wodzi Yesu le Bethlehema biblia ne mienye be nunyala 3 tso edzeƒe eye wova va ɖo Yerusalem eye wobia afi yi wodzi efia la le womebia afi yi wodzi ame ŋutsuvi aɖe le o efia ta ye wobia aƒetɔ ta ye wobia ta nenye be Yesua axɔe ko be enye vi si ame aɖe dzia mele vi aɖeke ɖe ge na o efia ye nɔ dua me ye ma yi Herodes eya hã se be wodzi efia ebe ok mi ne miaɖakpɔ ŋume nyuie mianya afi wodzi ɖo miakpɔe eye miava gblɔ nam ne nye hã mava yi subɔe eye abe subɔsubɔ nye be yeatutu eƒe ŋkɔ ɖa le anyigba dzi leke wò ya ne xɔe ɖo ebe ame siwo xɔe la ena ŋusẽ woazu Mawu viwo ta nenye be exɔ Yesu abe aƒetɔa exɔ ŋusẽ be nàzu Mawu vi gbeyigbeye fofo la nya be azɔ ne xɔ Yesu abe wo aƒetɔa gbe ma gbe wòle gbɔgblɔ na wò gbɔgbɔ ge bena egbeye medzi o egbeye medzi o egbe medzi o hallelujah va se ɖe esime fofo la ƒe gbɔgbɔ meɖi ɖase na wo be yedzi o nenye vi ŋutsu alo nenye vi nyɔnu na ye o la ekema Yesu ƒe dzidzi meɖe vi aɖeke na wo mate ŋu ɖe na wo hã nye mele gbɔgblɔ be gbeyegbe ne kɔ asi yi dzi eye ne gblɔe subɔsubɔtɔe bena Yesu egbea mexɔ be nanye aƒetɔ be nyagblɔ me lo ra ne wɔ ma menya be ne wɔ esu zia 200 eye bɔnkɛ va ne wɔe eye dzinasare va ne wɔe eye Mike Francen va ne wɔe eye Osborne va ne wɔe eye enu yi gbɔ tso Nigeria tetea leke yɔna ne hã pastor enye Togotɔ la gbɔ tso Nigeria va ɖo tsɔtsi hã ebe tsɔtsi nɔ do gãtɔ va yi le azido gɔme azido gɔme be ŋkɔdzi me be ŋkɔdzi me edze si la bɔn eye hã va exɔ Yesu William tete exɔ Yesu exɔ Yesu zã yi hã va gblɔ ɖe ese ne xɔ Yesu apostolo Ken ne xɔ Yesu frère Paul ne xɔ Yesu madame atu Jean exɔ Yesu tɔtrɔ aɖeke meli o gbeigbe Mawu dziƒoʋĩtɔ ne va nya be ne kɔ wo dzi na ye blibo eye vevietɔ ne ɖe mɔ be Kristo tsi le me o ɖoa menye bebewo ate ŋu gblɔ na bebe be biam eye mana o me aɖeke vinɔ aɖeke vitɔ aɖeke metsɔ na nu si bebe bia la nɛ o nu si wòkpɔ be nyo na bebe ya wokɔ nana nɛ
Hallelujah. Before bear. Maula nuna mo bealo. When you be in a dieta yo now do. And yaben you know it or now do. Alabana ma watch you. But guy me navati. Guy me Christo. Adele mo voa. Owele biage. Enwi ne biara eya ewa now. Alabana enyaba gama zola. Ma gabia lu simodo di jona yo. Eye Yesu va nyi banjia. Bada kukunami. Bada doku ide gofia. Afie ozuame titio. Hallelujah. La Bible a mis les heures pas dans l'état ce que vous attendre à délivrer. Odi vinani egbe. Ona vintumi. E vintu yo nami bebe ya oji. Ya ke vintu ya de onami. E vintu ya vanu oge. Bebe ya de. Eye Herodes be ya wire. Joseph e ko sijo le Palestine ni bandi. Nsende ke mo le bebe Yesu visio. O amebe Yesu vi amate manana kanao. Yesu vi o ya akwepa. Yesu vi o ya letine. Yesu vi o ya akwe ya fiade. Joseph esi bakle Yesu ya. Tane Yesu aganye vi na ama na ke ona go ma de vi ade kanao. Ne ho Yesu de jiome. Yo gale vi de ma demone bo chile mo ma de vi ade kanao. Tane Yesu aten chilemo. Ne Yesu a tendo Kristo. Wenye blibo ma voix. Bema gbe fie fofola le yoga ba vinya. Vinya nenye egba ma jio. Ma o me dia bebe. Amesiti ojina. Ma o me dia vigio. Amesi le do kwisi ate wonu tete ojina. E negbe diokola ebe biam ebe ekema manao ela bana nye bana nu si doa jona ye pe jiko bia genele nu ka do jona ye ho afa jio luvon e ta be biam ekema mato duko awo do menyinu Abraham enya me yoyo la mo dome yuda to yodo ki oba Abraham pe jimevio ame yo la degbe pom le Kristo me la yo do ki obe Abraham pe gbogbo me vio onye Jose dio le gbogbo me na Abraham e ma yo Abraham e gbo na ebe jo le fofo pe afeme jo le oduko ame e na ye nyigba si ma fie olaji e ma o na zuduko gede o fofo ma wo na zuduko gede o fofo ta maule mo pombana gaime na trozo vintu alo vinyonu na ya abia ye duko e yako a o do menyinu maule mo pom bana na awo de sia de bana nye gome kpola le Kristo jijime bana o hana zu vintu alo vinyonu na ya hallelujah hallelujah. Goma pokpo le vinyenye me. E ye nusi ma o ko le nya fon kuma dom le gba pan kekesi ana. Lonoto babia e ye yi. Penene le Yesu Kristo si na wo. Wode penene le Yesu Kristo si na wo. Yesu wade penene le si o. Efe odo alobere. Odo ande amenotu si fe dakantio. Isenya. Mabere. Omodo na nu de amenotu si fe dakantio. Ebe ma wo do ye no do ya sina ebe ya o. Wa no globe de mo wa nyama na ndudu. Wa nyabe ye no tusi ye to sron velia ne danwa e kanana ye o gado beta
ne mo ye no bodo yo dasi na yo wa no tusia akeba na ye adu dafu tare amere nye Kristo to ye nye honwa alo nye toa alo nye noa alo nye via ma wo be na nye go me kpola le Kristo fe jijia ma da wo nto kpogbo bere Kristo a ejole ha ye fe agbeme e bia o mse bere Yesu Kristo wa de fe ne le si ha amesiame tiwu efe Yesu hallelujah abenga amesiame tiwu efe Yesu menye be Yesu odo sugbolo Yesu de kamakwe takere gbegbe wo nto ne ho Yesu abo wa foto plolu modela be ma gbe o jole mo ko amadoa oho efe blavel afi oji Yesu na Yesu jolo me ameado oho pe wi aton Yesu jolo me ameado yo oho blaton afi Yesu jolo me ameado oho blaton afi Yesu jolo me ameado oho bladreton afi Yesu jolo me Yesu jolo me egomenyin go ne to dokio na Yesu blibo na ho Yesu ablibo afie akpo mo jole mo tare ewo amekokoa yele mo nu ye Biblia yo na banti lande nyame fa nyenyere etiu Yesu alamo etaye melo abe ado to Yesu fa nya Africa re o gblɔ na be evimekɔa eto aɖe ekɔdzi be ne kpɔ nyi ɖa alo nenye be ame aɖe ti wu wò la mate ŋu ɖo nu ne be wòawɔ menene ya ye ta Yesu mete le nu ɖo na wo be nawɔ ɖo la eti wu Yesua ne Biblia be leke ne nya be ne Biblia gblɔ wazu be Yesu ane ti wi ta la bo nye mo ane ne ma to je na dina me leke ko mi one ho ya leke bi one ho ya ni mo po le to nye gbo na mo hallelujah abele podon e vi onyonu a akpo be nene me de kakpu ya de Kristo to de be ya va kpo ne ya bia ye ta le gbo mka nye ta bia nu ha enwono nu ane lobo evio nyonu atono bo ye de kuku Kristo to yo nye ta na nyua na de aha soso ya le me tika se nyama le tika se le ewe bia we de church dongo na ma mi on ha church ko mi na tie ne ma ko mi on ye one wa na nya be ma ugbe bo na ga no ha ma ugbo bo ne ga na ha sise me ade ko wa e ozugbo ne ga le num ta ame koko ale num ne kpo e be me gbele na ne kele ntio we kpo ne ne ma ta e vi ha ne we ne ne nu kale jojo mu wa ame koko wa etiu Yesu ta Yesu ma te ndo na ne kana o wa ne nye be vi o ya de mo be Yesu ti le me kaba e kema ame koko wa do ye o do chonti wo ya me nya ta me la me wo be nya semo ta mi pakpli ma ga te ndo gbede ka gbede ni ma ga te ndo gbede ka ko ni na glo ko nye be me le ye bu wa ajibe mi ale ku de na ne ti le tafe mi o mi ado ki o be Kristo to no ya me de be Kristo to e go ye Kristo le ame e bo Kristo a e ye amesia mi na ma wo pa mo do mo no ne mau le do me de mo de kuku lo ne nye be mau a va do de bo akpe wa to nti na ko va do de bo ne mau ma va do de mpo mau jifo kple anyigba wala ete nkpo e pa kple nku ko va do de bo e mi pa kple mieli o le bo de e wo ya gbo na mau abe ne wa le lo alo mau ya gbo no bo wa le
Mais vous m'idonnez un tina. Mau. Nanu yo blo. Me sikpo abe me supporta e mau. Nanu yo blo. E chitre ale ne o ne chantire abe mau. Yele ke o jodo. Be nenye be mau ƒe nyagblɔ nya aɖe na wò egbe ya. Ne se gɔ be nenema Biblia le gɔgblɔm, vɔ abe womewɔ nenema o tsɔta ye mawɔe kpɔ nenema. Nu kata yo. Nu yi le dzɔdzɔm enye be ame xoxo yi le me wa eya le kplɔm. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Kristo me. Aleke nye gomekpɔlawo le Kristo Yesu didi me. Yesu ŋutɔ gblɔ na mi le Yohanes ƒe agbalẽ ta 15:7 me bena ne mienɔ amenye eye nye nyawo nɔ mia me la, ekema nu si ke mielɔ bia la woawɔe na mi. Egɔme ɖe. Etrɔ yi ɖe nu sie Psalmo ƒe agbalẽ ta 2 gblɔ. Nu si mielɔ bia woawɔe na mi. Eye Yesu va anyigba dzi ɖe. Fofoa nya be yeƒe lɔlɔ̃nu ko ge wòva eya ta wogblɔ be esia nye vinye lɔlɔ̃tɔ si gbɔ nyemelɔ̃a nu le na o. Mi ɖo to eya ma. Ta nenye be wò hã ne ɖe mɔ Kristo ti le mewò la, nu sia nu si ne bia la woawɔe na o. Leke Kristo ati le mewòe o, eye nye be gbã bia gbã nanɔ Yesua me. Ne le Yesua me ɖe, magate adi nu bubu nu si eya di o. Ebe ne le ye me, eye hã yeƒe nyawo nɔ me o. Ekema ne ƒe nyawo le me oa, meɖe kuku ne etsɔ puce aɖe gbea, eye ne lé hawo ɖe edzi, eye ne tsɔ puce ma kɔ de ordinateur me. Eha kawo ordinateur aƒo na o? Eyiwo lé ɖe edzi alo? Yesu be ɖe, eye nye ordinateur. Ewoe nye puce. Ye ne ete ŋu lé yeƒe nyawo ɖe ɖokuiwo dzi, ye kɔ de ye me. Nuka ye adzɔ? Yeƒe lɔlɔ̃nu ye ko ye awɔ. Mi le gɔme se ma? Ewoe nye puce. Ye nye ordinateur. Ye lé yeƒe nyawo ɖe ye dzi, ɖe pucea dzi, ye kɔ ɖokuiwo kɔ de ye mea, yeƒe nyawo ye ko agblɔ. Yeƒe lɔlɔ̃nu ye ko ye awɔ. Eme kɔa? Ne mienɔ amenye, eye nye nyawo nɔ amia me la, kema nu si ke mielɔ bia la, woawɔe na mi. Babia nye, ewoe le agbegbe alo Mawu ƒe nya ye le me o. Ewoe le agbegbe alo Kristo ye le agbe le me o. Ewoe le didi wɔm le ɖokuiwo me alo Kristo le didim na o. Wo ŋutɔ ɖokuiwoa, etiwu Kristo yi le me o. Evɔ amewoa, nu nyui aɖeke meli o. Ame aɖeke mele anyigba dzi agblɔ be ye ate wɔ nane yi adze Mawu o. Paulo alo Saul Tarsistɔa, enye ame yi tagbɔ kɔna, enye ame yi do ŋusẽ nusɔsrɔ̃, enye ame yi no dzena ne wɔwɔ gɔmea, ewɔ ne kpakple eƒe ŋusẽwo katã, eƒe agbagbadzedzewo katã mate ŋu adze Mawu o, ta ele be Mawu ne ƒoƒui le mɔta. Bena wòadze anyi azu ŋku agbatɔ, magate ŋu kpɔ naneke, magate ŋu xlẽ agbalẽ aɖeke o, magate ŋu ku naneke me o. Wòkɔ eɖokui na Mawu blibo. Mawu gblɔ nɛ be yi woafia nu yina oa. Eye wòva do dzesi menyi ganye ye le agbe o, ke boŋ Kristo ye le agbe le ye me la, ede asi enuwɔwɔ me na Mawu azɔ, ede asi dɔwɔwɔ me kpakple Mawu. Ta ye va se ɖe esime
wo amegã ɖeɖia metrɔ le mewò la mate wɔ naneke wòadze Mawu o. Ta medzi be míaxlẽ nane le Mose ƒe agbalẽ 5 me. Eta 21. Kpekpe 8 yi 23 dzi. Mose ƒe agbalẽ 5. Eta 21. Kpekpe 8 yi 23 dzi. Ne viŋutsu dze aglã, seto aɖe le ame aɖe si, eye meɖoa to fofoa kple dadaa ƒe gbe o. Woye wohe to nɛ gake mesi o la, ekema fofoa kple dadaa nalii ayi du me ametistiawo gbɔ, eye woakplɔe ayi du la ƒe ʋɔnu, eye woagblɔ na du me ametistiawo bena mía viŋutsu sia enye ame dze aglã kple to sẽ la, meɖoa to míaƒe gbe o, eye wònye ame baɖa kple ahamula. Emegbe dua me ŋutsuwo katã naƒu kpee wòaku, ale naɖe vɔ̃ la ɖa le dowòme, eye Israel blibo la nasi eye wòavɔ̃. Eye ne ame aɖe wɔ nu aɖe si dze ku eye wowui, eye nede kae ɖe ati ŋu la, ekema megagblẽ eƒe kukua ɖi ŋu nake ɖe edzi o, ke boŋ naɖi gbe ma gbe ke, elabena Mawu ƒo fi de ame siwo de kae ɖe ati ŋu la, eye megagblẽ kɔ ɖo na anyigba si Yehowa wò Mawu le na wò ge wòanye domenyinu la o. Amen. Miabia se be ɖe nu ka ye enya ya ate ŋu agblɔ na mi, viɖe ka míate ŋu akpɔ le eme. Biblia be nenye be evi ŋutsu dze aglã le ame aɖe si, evi dze aglã yi le asiwò ɖe, gba wò ŋutɔ nye evi ŋutsua dze aglã, wò ke nye evi nɔa, wò ke nye vitɔa. Tɔtrɔ ƒe to dzi le fi ka mɔdzi adza tso adzawo yina ɖe fi ka mɔdzi yina ɖe. Efi ma ne va yi dui ɖa kakakaka ne gbɔ va ewɔ abe ɔxe enua yi nyuie ka ne su le ti adea enua gafɔtɔ ɖe dzi eye ne va se be fi ka ye zɔn kpove ne de kpove ne va yi dui ɖa kakakaka eye ne gbɔ va ne bo fia fie kakaka na va nya enua gadza gudu ne ya fia ɖe wotrɔ ami lita blibo ɖeka kɔ ɖe dzio eye ne gbɔ va ne nya be enuwo trɔ gake kɔsiɖa me sudzo ɖa enuwo gado agudu nuka le dzɔdzɔm o ame xoxoa li edze aglã ame xoxoa li ne eva gblɔ nya ne agbe esi o ne eva be ya aɖe amegã ɖeɖiwo gbɔ abo dada papa meɖe kuku mesi via matrɔ nye ŋutɔ menya be mefu ɖe na mi ta matrɔ mi na me yi vi aɖe ko. Abɔbɔ vie kaka na va nya enu ye wòdzi tso mia gbɔ dzi la gbɔ nye be nu kɔ ebe miali eye miakɔ yi fi ka dumemetistiawo gbɔ dumemetistiawo nani ɖe Mawu fofo Mawu vi kple Mawu bɔbɔbɔe sama ɖokuiwo na wo gblɔ be ɖe yenye etonu masera yenye evi masegbe yenye ame dzaglã aha mula ta nu yiwo ne wɔna ame ɖe yi le ŋu aha mamu mate wɔ ya fio eme kɔa tɔwoe nye ma egɔme nye nu kɔ na ʋu ɖokuiwo me na Mawu naneke matsɔ yi dzi ne wo be na va yi ʋu eme na esɔfo aɖea ɖohi ne va yi gblɔ nya na sɔfo ka gblɔ vɔa sɔfo ɖe ko enumɔ koe mewɔ naneke o ɖe mewɔ naneke o
nya ejona da mesia mi samo na ni ento ha jona da ji samo na ko e kwa na gbenya le dum da nyu de kwa e fo me eglen la mere ti me ba glo eglen le ti kwa so alakpa de ma dana alakpa la gbegbe Abro no. Enya mere la gbe ya jima dana la pa. Mere ke ma ni na no. Ba ye to hanya be, an to ha la la pa dam, en to ha dana la pa. Ta ma ten drovon wa la pa dada. Ta ade jipo no bo. Oh no enye. Ta vedi? Pastor. So nyen chuare, en no nya mi gbo. Ni ha mo lo ebe nya gbo. E la gbagba jebo no kata ga kede. Na manya kpɔntu bubu aɖe koa ŋutsu aɖe dzro yem ne va me nenema ɖe ne ga dze me hã ɖe gbe ɖe kuku ko nomɔ nane ko pastor ƒe gbogbo ya mexɔ mega ɖe sisi menye nu gã aɖe hã ne kpɔ ebe wòmewɔ nane ko ne wogbe nya lé wo va tsu wo ke vɔ menye be yae na va gblẽ no meka na gblẽ no mawu ne be ya va gblẽ ne ha do hi won to ya va didi mo na me a le si be didi e me ja america va gblɔ na nam ha go me je mi nyawe ne va didi e bo mo ja o sia na yo sia be didi e bo ta me va na ya me ya o sia na ye gbo ye ne yina awo menya megbeto ye na ko ya yina obo na ko ina me ko amega ametiti la blima me amega de dia ame ye nya mega de to blima ide blima e ya ina ko ina blo na ebe elekeleke biblia bere mi adoje si ati re si are to pe pu checheme ti je mi eto galatia to pe agbanle eta aton e ni ekle gbogbo iwi asiekelia ele gbogbo mo na mi be kenti la fo do je pan kan esi wenye matreo ahasio makoma nyenye hajeje trosubo afakaka keo jreo mvava domeje dodo jreo mamao komamao domevevi onododo ahamumo aglotutuo pele esia togbewo igawonye oniyo kata biblia yo le fia onye ntila pe ekucheche va ebe omevo nubo ga pere nti igawonye be nenyi be numa be de ka de teti je la gbo me la ekema na nye be eba mega de dia e ga lagbe amehoho aga lagbe na mehoho alagbe ko la enye titiana nuko enye titiana Yesu le mo evo le gbogbo keke ya me ame titia eye do atode de diaji ta gbogbo wi le mo wa matin va do nuna ntina ti wi pataki ta afi na gbogbo ne don san le mo wa ele be na odo to ntila nti enye be na li na ko ina me tiao ametiti oto enye bo wawi ne ko yi nenema de e ma fo gbogbo ana ase nyaragla ye le Kristo fati choga me la gome ti me na nye lebe o do to ye pe amega de di anti ho de fia mai Paulo ho to ma ogbo eta o ten globe me ganye nye le agbo ke bon Kristo ele agbele menye Paulo nte eto lepa mega de dia ame titi vija glan ente li ko yina amega de dio le von drofe ta to wenye be na le ko yina o le von drofe ele yiwa we a ele won to gbo ye biblia be le Galatia to fa gban le ake ta ton ke to popo yi wi eton yi wi enelia Kristo jefe de miata he de mito sela pe fipo de la main esi o vaso fipo de le miata
elabena woŋlɔ ɖi bena woƒofi de ame sia me si wohe ɖe ati ŋu la. Nyaka gblɔm wolo, nu míexlẽ va yie. Míexlẽ le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia tabla-vɔ-ɖekɛlia. Kpukpui bla-ve-vɔ eve kple bla-ve-vɔ-etɔ̃lia me. Ebe woaƒu kpe alo woahe ɖe ati ŋuti. Ta ebe woŋlɔe ɖi bena woƒo fi de ame siwo he ɖe ati ŋuti. Ta Yesu ɖe etrɔ zu fiƒode le nye kpakpli wo ta. Eye nenye be wohe ɖe ati ŋuti wòkua, ewo ŋtutu ma wohe ɖe ati ŋuti ne ku. Ame yi le me amegãɖeɖi ya le me o ɖe. Enu yi wòawɔ hafi nate avu ate nɔ agbe le Kristo Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me eye nye be amegãɖeɖi wòa ne ku, ame xoxo wòa ne ku, eku ko wòdze na. Menye wòe ayi o. Wò ŋutɔ mete Mawu de se be ame aɖeke mawu ame o. Ta mewòe le wu ge o. Mawu ŋutɔ ya wɔ dɔ tso ŋuti. Ewɔe tso ŋuti hã xoxo. Tɔwoe nye be nàlɔ̃ ɖe edzi bena nàde dzesi ɖokuiwò be yeku na nu vɔ̃. Amen. Nenye be dzesidodo ya va me oa, ya ko hafi ye Kristo ƒe dzidzia wòate ŋu aɖe vi na o. Wodzi zɔ̃ na abe wonea wo zɔ̃ abe evi ŋutsu ene, womegana wo abe ɖevi vidzi o. Ezu ŋutsu ametsitsi wokɔ na o. Nenya be eti ede blibo eye nenya be eya naneke mele ye mo, nu nyui aɖeke mele, ŋusẽ aɖeke mele si, agbe mele ye mo. Eya nya gbe va ta la ye xɔe. Nya ya gɔme ye Yohanes ta na me la se. Yohanes wɔ mɔ gblɔ ne be Yohanes. Ame ya ne de sita na nyitsɔ ɖeka. Ye ne gblɔ be enye Mawu via. Kpɔɖa ye hã va yi le nusrɔ̃viwo ele amewo nyrɔm eye dukɔwo katã yi egbɔ be woade mama Yohanes kpakple Yesu dome. Leke Yesu gblɔ nɛ? Yesu be ame aɖeke mate ŋu axɔ naneke nenye be womenɛ tso dziƒo o. Ele be eya nati eye nye ya mayi to. Ne meɖe mɔ Kristo tsi le agbewo me oa, wò nyenye mete le to yi ge o. Evɔ ame ƒe nyenye mehe ame yi afi aɖeke o. Tsɔtsrɔ̃ me ko hena ame yina. Nyenye eya wɔe be Lucifer ge azu Satana. Nyenye eya wɔe be Saulo mete ŋu wɔ eƒe dɔ de asi o. Nyenye eya wɔe be Haman zu nu si wozua. Hallelujah. Ina míabɔbɔ mía ɖokuiwo. Eye míaʋu mía ɖokuiwo me na Mawu abe ale yi míele. Awɔ dɔ tso míaƒe nyenye ŋuti bena Kristo wòate ŋu akpɔ mɔ avlu le mía me. Ekema míate ŋu atse eƒe ekutsetse. Hallelujah. Ele na ye be míawɔ nuteƒe. Nɔvinye wɔ nuteƒe. Le Hebritɔwo ƒe agbalẽ. Eta etɔ̃lia kpukpui atɔ̃ kple adelia me Biblia na mí nye bena Mose wɔ nuteƒe le aƒe blibo la me abe subɔla ene. Be ne wòaɖi ɖase le nu siwo woava gblɔ la ŋuti. Ke Kristo ya wɔ nuteƒe abe vi ene le eƒe aƒe. Le eƒe aƒe dzi. Ame si ƒe aƒe míawo míenye. Nenye be míelé dzideƒo kple mɔkpɔkpɔ ƒe adegbeƒoƒo de asi sesĩe va se ɖe nuwuwu. Hallelujah. Míenye Yesu ƒe aƒe. Ne aƒe aɖe nye ame ɖe tɔa, amea nɔna eme ye. Ta nenye be Yesu ƒe aƒe míenye, míeɖe mɔ be Yesu nanɔ nye. Aƒe meƒoa nu. Aƒe wòƒo nu ƒoa. Exɔ yi me nele exɔa ƒona nua. Ne exɔa dze nu ƒoma, kema nàsi ado le me. Alo? Ta ɖe wò ŋutɔ mègaƒo nu ɖe ɖokuiwò si o. Wò ŋutɔ mègawɔ nu ɖe ɖokuiwò si o. Nenye Kristo ƒe aƒe, nenye Yesu ƒe aƒe ta, ɖe mɔ ne Yesu naƒo nu le me o. Ɖe mɔ ne Yesu nawɔ nu le me o. Eya me koe anye gome kpɔ la le Kristo ƒe dzidzime. Hallelujah. Mawu neve mía dome ame sia ame nu. Bena míawɔ nu si Mawu le mɔ kpɔm na tso mía gbɔ. Míawɔ dɔ tso ame xoxoa ŋuti. Míalée, míakɔe ayi ʋɔnu. Fofo, Mawu Vi kpakple Mawu Gbɔgbɔ Kɔkɔe.
woakpɔ egbɔ eye woana míase gɔme bena le ga me wokla Yesu ɖe ati ŋutia wokla míaƒe ameƒoxo hã ɖe ati ŋuti le ga me míaƒe tɔ Yesu Kristo akua míaƒe ameƒoxo hã ku eye ga me Yesu fɔ tso tsitre tso ame kukuwo domea míezu gɔmekpɔlawo le yeye wɔwɔ me le agbe yeye me bena míawɔ fofo la ƒe lɔlɔ̃nu blibotɔ le ɣeawo katã yi me le afi sia afi ekema azɔ míase gɔme bena ame ale si nu Mawu vi la kplɔna la ame ale si Mawu ƒe gbɔgbɔ la kplɔna la wonye Mawu vi ŋutsu kple Mawu vi nyɔnu eye míase gɔme bena míawo ŋutɔ mi menya ɖeke mía ɖokui si o ŋutete aɖeke mele mía ŋutɔ mía ɖokuiwo si o ke mía ɖe mɔ na Kristo si le mía me la bɔ anɔ agbe le mía me eye míawo hã míagblɔ akplɔ apɔstolo Paulo be meganye nye le agbe o ke boŋ Kristo Yesu eye ele agbe le menye eye kpɔ ɖa ele gbesɔsɔ be yeaxɔ teƒe blibo la katã le me eye nu sie nye ma ƒe ɖoɖo ɖe wòagbe ŋutia yeawɔwo le me o eye yeama eƒe vi ɖewo eƒe fetuwo kpakple o tso nu nɛ gblɔ nɛ ale sie nese eƒe gbe le ŋdi ya eye ale sie nedzi vevie bena enya la nato ŋutina le yeƒe agbe me gblɔ nɛ kple wo nu le Kristo Yesu Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me amen. dogbera na bia bena Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe Yesu ne wɔ eƒe dɔ le eƒe agbe me meganye nye la go Yesu la agbe le menye meganye